Constá sibh. Is Cian Mac Cártaigh ón mana ceoil IMLÉ agus tá mé ras libh aniu le right moltaí ceoil agus tá lá eile fórc ag tachan cín go luath agus tá bhrí sin tá ceoil Éireannach roinn agam. Chun dús a chuir le rudaí, ihre a hain. An grúpa ceoil is fearr tháinig as car chorcaí riamh, Sultans of Ping FC agus caiithim me an hip mór around you. Where's me jumper? Wait a minute. Where's me jumper? Where's me jumper? Where's me jumper? Where's me jumper? Ihre dó is iad Republic Luas an banna ceoil is fearr chunig mé stáitse riamh. Chunig mé iad in má nuad blianta hin agus in maiile clia go mina chamá. Is even lum Republic Luas. Is mór an trú é nach chuil siad thart a hiile a comeback girl, éis leis. This is my comeback girl. This is my comeback girl. This is my comeback. This is my comeback girl. Ihre trí an tearánaí is ansa lum, even lum glór Sinead O'Connor. Caiithim me ar an de chuid Sinead O'Connor around you. Mandinka. Ihre a caithear tá de mail feirste Kneecap, cad is féidir a rá, CEARTA. Cean an na hairán is fearr chula mé riamh agus tá sin bhfuil go cumá, so níos fearr fós. C.E.A.R.T.A is coming up so fuck faoi in Garda. Do Jean last to miss a road cast and the yucky to miss it in my house road. Con great curl ruddy, the Pogues, rainy night in Soho. Shane McGowan a mohormsha an scríbhneoirs fearr a tháinig as an tír seo riamh agus muna credin sibh mé éis leis na lyricí. Sometimes I wake up in the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence, I hear you talking in my head. Níl tá eile rá, éis le rainy night in Soho. Sin na hauran ar fad atá gom díobh, ba marás go luath le right moltaí eile, dar nói, mátá moltaí a gcuibh se, then igi teacht ar an fís an seo, ach weim se Cian Mac Cártaigh, slán go fóill. Sometimes I'd wake up in the morning, the ginger lady